Inače mi ćemo igrati i probati reći. Malo ću prvo da spiljam, doći do makar igram stvari. Za sada... veliki cave, to bi mi baš... čekaj, ovce, to će mi trebati prvo za krevet, pa ću cave. There's a temple, to! To, imam za krevet. Samo da napravimo malo još kreveta. Znači napraviti još kreveta, pošto treba kreveta, ko nema. Da, ovo je dobro. Ovdje ne bio da se temple, ja sam ga sad vidjela naprijed. I da, nažalost, nećemo ići na neki igrač s naše bolje stvari. Da, evo ga da se. Izvinite zbog glasa, ja sam malo bolestan. Da je prvo prijavila. Malo sve vodim. Bone meal. Ja treba. Aha, to. Pin.
trenut, mogo je bolje. Sljedeće gdje bih htio da idem, čak na piramidi, bih volao da krenem izvinite zbog glasa i dalje sam glas. Kad tamo negdje, zato što to pustim. Jeste da nema deta, možda bi tipa ovdje mogu i da se naseli. Što gdje krenem za četak? Malo što ga je krenem. Bi mi pomoglo. Joj, ovdje nema hrane. Ovdje nema hrane. Mi trebata. Ono kao šta pa. Ima sela. Odlično. Kako sam ja? To bi mi ovdje još neki. I manj! Ja sam jako osjećan. Ja sam jako laki. Prvi ovdje istražimo manje. Zašto? Što je naći dobar luk. Hihihiha. Idemo ovdje. Tamo je već čest. Kako se ne sjećam? Koliko je ovo? Oj, mi zlata. Pa da, ovo je bajam, taj dim. Okej. Ne neću. Golden apple. Ali bi mi trebalo. Da, well, not too bad. Not too sad. Znači, da. Sam jako sjećam. Ti mi daš. To ću pikovati. Mili koliko. Koje sam ja sjećam. I da, ovdje ću malo živjeti jedno vrijeme, dok ne nađem sebe i da se snađem. Mislim da neću naravno živjeti u ovoj rupi. Ću živjeti u ovom celu. Ovo je jako lijepo. Da vidimo šta ovo selo nam drži. Odjela hrana i najljuhajte što ih je bilo. Pa ovo neko selo najti. Nikad nisam vidio ovoliko vilić. Aj, ovdje ima čest. To hrana. Camila, Figo, Camelo, Bufa i Fatel.
bufa. Mogli bi njega da pokoljemo. Ovo je klasični polovi. Kuća neće ništa. Trebalo, da, već se. O, to obje. Sorry. Samo tam sliču. Ispravati anketu zašto što nisam i dalje napravila. Hello. Da, da bi se pregledao. Što imamo donje kuće. Da, to je mineshaft. Sad idemo na dve. I jao, za malo da ja imam. Filipa beži dok te nogi nas. Joj, da mi je pike. Oj, da mi je bolja organizacija. Da, i ona kuća. Ja nije kad sam ja tek počela da igram na igračku, ne znam da li se sjećate. Bilo su ono ogromni toveri sa nekim dobrim stvarima. Ne znam što se njima. Onda može da stavlja bandala. Pa, dobar. Kupit ću sve. A mi treba. Mogu li se blizu ovog sela? Za početak naseliti. Mada bih voljela da već odmah krenem. Ovo ću staviti banda. Ovdje već imam previška. Dva fuz fila meni, dva fuba. Evo blacksmith. Ne, ne. Nikad nisam zapravo ni vidio blacksmith. Ovo koliki kartografe i čovjek sa ljubom. Ovo je jako čudno. Ne pitate da je jako čudno. Da, nastavljamo našu putanju. Pa dalje ćemo krenuti ka tamo. Naselit ćemo se nekoliko stotina blokova. U pustinji, da. A gdje u pustinji? Tipa negdje tamo. Kako nas vodi? Ovo su ko piramide. Ovo bi bilo lijepo mjesto za se nasjeti. Dugo. Te već uplašim. Da, ja ću pobiti. Dobro je mjesto. Uj. Ovdje ću. Davaj. Davaj. Tamo mi je selo. Ovdje ću početi. No, život sa mama. Da će biti prva epizoda. Danas ću kao napraviti kuću.
znam kako će izgledati, ne znam da li će ličiti dobro, ja ću dati sve od sebe. Let's begin. Reći od ovih čudnih poluokova, zato što baš im nije. Ali imam puno ovih štapića. Jer njih mogu napraviti da ga će imati infinite mood size. I ako ih pokupiti sve. Ne bi trebalo da bude, ali ajde napravimo cutting table. Pojedemo jedan ljebac. Joj, koliko nestaju meni hairy bailovi. Imat ću za skoro 1 sekund. Anyway, sad ću da kopam tipa, da. Sad ću kopati tako što ću iskopati, neću kao malo jezerice. Gdje je moj paket? Ništa specifično, nećemo raditi što je epizoda, ali u epizodima ćemo krenuti da pravimo farmu. Sada spojite. Da, ja i dalje nemam da editam, ali kad budem ja ću krenuti da editam. Moj snim. Iskreno više ću posle raditi off kamere zbog toga što ću biti i da, molim vas, lajkujte, subscribite se ako vam je sviđa što pravim iskreno. I da, ako se sviđa što mi radimo i igramo, ostavite like, subscribe, ako vam se ne sviđa, napravit ću uskoro da se mogu komentari pisati, pa možete mi kažete što vam se ne sviđa. Za ovoga smo dobili stack i bias. Okej. Ja ću zašto lepce toliko, znači ja gledam. Tog ćemo praviti. Ne od tog, nego od smooth. Će ovo jako boring build biti. Da, ja od steka i napravim čas. I sad će to biti nekaj nego. Sve će biti od ovoga. Ajmo samo. Sad ćemo završiti. Ću ja krenuti posle off kamere. Molim vas, lajkujte se, subscribeujte se. A mi se vidimo sljedećem videu.